Ceasar, ya fal meraba. Jatsika keto niany, itsara momba ny raho amin'ny Facebook aka. Ino zany tena mahasarotina anao Ceasar raha mitondra raha ty amin'ny resaka copicolen'ny Samuel copicolenao. Ino tena mahasarotina anao? Nagnino izy nangataka autorisation taminazy sy nataony publication le fangatana autorisation. De gny valiny gny fangatana igny zany vao ataony publication. Amizay za rasy amin'olo. Anao nga tsara. Tsara anao Ceasar. Non makafy, afaky makafy. Non sy makafy, afaky sy makafy koa. Fa sy afaky mifaniritery sika samby olombelo. Ino Ceasar? Ino zany mahasarotina Ceasar? Le droit d'auteur ve sa le ino? Raha ohatran'izao aho, tokony misy droit d'auteur aho. Tokony misy lalàna zany aho satria zahay aho olo feheziny lalàna. Olo magnaraky lalàna. Ino Ceasar? Mitodika aminao amizay za tonton biby. Biby amizay, ino dikany droit d'auteur? Ny droit d'auteur zany, azonao, ny droit d'auteur zany ohatra hoe olo nangalatra hiranao. Zany io tsary nagnano studio nirany fa natrotaony agnatignaty Facebook karaha io. Azonao? De raha ohatra izy. Azonao? Biby amizay, ajainao za, tsy mila erikerinao azonao. Azon'olo forakoragnao na tsy miteninao azonao. Syntétiquenao azonao, miresaka anao azonao. Za olo juge, za olo tribunal, za milapako. Za tsy ajainao karan'izany. Manakory zany Ceasar, manakory zany. Raha volagny biby amizay zany manakory zany. Za sy nanaheritrehira fatany hoe akory fatako hoe manino anao biby amizay. ato tsy vavako. Mbola mizaka kena kotroko ty. resaky ino raha io? Misy prôna amizay ho izy. Asola izy. Azala anao zany biby amizay mery olo e. Anao kotroko ty e. Ino koa mivoly Ceasar. Bon, misintona ny fitsarana. Vita ny fitsarana, hodiniko miandalana io. Hodiniko miandalana ny raha momba anareo sy ny copicoler Ceasar biby amizay hodiniko miandalana. Hovaliko io. Io camarade diniko ambondrina tour 2022 eto Tamatavy. Amin'ny zoma ho avy zao ao amin'ny espace la marmite. À 21h, paf 40 000 ariary, aza dimy. De mbola misy spectacle be zao koa ao amin'ny gymnase Soavita izay iaragna amin'ny tarika ambondrina évidemment alahady 23 octobre à 16h, paf 7 000 ariary, mora de mora. Tonga va maro ambondrina tour 2022. Aimez, likez, partagez.